Iyi mpanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 25 Ukuboza 2025 aho yabereye ahazwi nka RP Inyamirambo. Bamwe mu babonye iby'iyi mpanuka bavuga ko iyi modoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace yari turutse kurya nyuma yarenga ahazwi nka Tapi Rouge igahita ihura na Vigo yazamukaga ikayisekura mu rubavu, igahita ihubirana niyo mu bwoko bwa Prius nayo ikayanamiza ikayirenza umuhanda, kubw'amahirwe igatangirwa n'icyapa cyari kiri ku muhanda, ikangirika bikomeye ariko kubw'amahirwe ntihagire umuturage uhatakariza ubuzima. Ni imodoka yari yacitse feri iza yirukanka biteye ubwoba, yirukanka ibigonzi ivatiri iragomeza iriruka kugeza ubwo yahise umushoferi abona ari bwica abantu benshi, nibwo yakasa ahita yikubita mu muringoti. Ako turashima Imana rwose ko ntawe upfuye, ariko uyu mushoferi ni intwari kuko yabonye ari bwica abantu benshi ahita akata agwa mu muringoti hariya. Hoya barakomeretse ariko nta muntu ugize icyaba, Imana ishimwe nta muntu upfuye. Uyu mushoferi ukuntu nabonaga atari amakosa yiwe, nabonaga nyine ni nk'ibintu bimugwiririye, ariko wenda ko imodoka nayo yari ishaje byagaragaraga, ariko ni ibintu atari yiteguye. Ikintu nabwira abashoferi nkabagira inama ni ukujya mbere yuko batwara ibinyabiziga bareba uko ikinyabiziga cyabo gihagaze kandi bagakoresha imodoka zabo ku gihe. Kubwo byabaye nta makosa bifite ariko imodoka yari ishaje, ndakeka ariyo ntandaro yabyo. Hano birahambaye cyane, imodokari iramanutse tugira ngo umuntu ari kwihuta, kumbi umuntu ari kujye yashitse feri, nyine feri zamujabutse. Umuntu aramanutse ahurana n'umugore wari uri mu muhanda ari kuvuga kuri telefone, abaramukubise abarataratse aguye hirya. Ataratse hirya aba yinjiye mu biti, agwa hano muri ibi biti. Umugore yagendaga n'amaguru? Oya, Imana kubera yamufashije, umwana nta kintu yabaye n'umugore ntacyo yabaye. Iyi mpanuka yatewe nuko imodoka yabuze feri. Imodoka yabuze feri, gukontorora umuhanda umushoferi biranga, yamanutse igonga, yagonze hariya haraguru Vigo, irakomeza ibura kontorore, iramanuka ikubita imodoka dore ngiyi inyuma hano, yikura hariya yikaragira yitsindika hano, iraza igwa hariya igonga borodire, nibwo yabonye guhagarara. Bamwe bameze nabi cyane, sinzi ko bashobora kurokoka, simbizi. Bamwe bameze nabi cyane. Ituruka kujya nyuma ntabwo ari kuba yabuze feringi katara kujya nyuma ari amakorosi yose, ahubwo imodoka ashobora kuba yagize ubwoba bwa polisi wakamanuka ahunga yihuta, noneho mukuza nibwo aje agahita, ahubwo niko atangiwe n'iyi modoka. Yajya hariya kuri dodani byari kuba ari ibindi bindi, gusa nyine abantu barakometse ko Imana ishimwe ko ntawe utambutse. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngahanini iyi mpanuka yatewe nuko iyi Hiace yari ishaje, ikindi ikaba yari ipakiye imizigo idafitiye ubushobozi bwo gutwara, ari naho babonera gusaba polisi ko imodoka zagenewe gutwara abagenzi zikoreshwa mu bwikorezi zakagombye kujya zibihanirwa. Sasa ziriya modoka urabizi ko ntabwo zemerewe autorisation kubera kwikorera kwazo nta feri zigira, kandi urabona icyateje iriya mpanuka cyatumye iriya modoka ibura feri, urabona irapakiye cyane, irapakiye kubera ko ari Hiace ntabwo ubundi yagenewe gupakira. Niyo mpamvu ubona leta itazihereza autorisation kubera ko ntabwo zemerewe kwikorera imizigo. Icyateje impanuka rero ngira ngo urimo urakireba, imodoka irapakiye, sasa ipakiye toni zirenze ubushobozi yakabaye ipakira. Inama twagira abashoferi nuko bakurikiza itegeko rya leta, imodoka zagenewe gutwara abantu bikaba ko arizo zagenewe gutwara abantu, zigatwara abantu ntizitware imizigo. Polisi yabikoraho yo yakurikiza inshingano zayo, amategeko, kagendera ku mategeko, bikaba ngombwa ko bakora kontrole nyine mu muhanda, bagakaza ibijyanye na traffic mu muhanda. Ikintu cyakogwa
na polisi y'u Rwanda nyine yadufashamo. Imodoka yagenewe gutwara imizigo zirahari n'izo gutwara abantu zirahari, yagerageza nyine kuba maso kugira amakosa nk'ariya ntazongere, kuko yasi nagipakira urabona yapakiye toni zishobora kuba zirenze kapasite ifite kuba yakwikorera. Cyo polisi yadufasha, izitwara imizigo zitware, izitwara abantu nazo zibatware, biriya ntago ari byo nyine, ibe maso ntibizongere. Ubwo twakubukaga habereye iyi mpanuka, abayahakomerekeye bari barimo kwitabwaho n'abaganga, mu gihe polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bari bagikomeje ibikorwa by'iperereza kugira ngo bamenye byimbitse icyaba cyateye iyi mpanuka. BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Shari, mukaribu ku meza ibyo byatunganye. Reka nkwarurire. Uyu kawunga ntabwo ari we kwa Yohana? Oya, ntabwo ari yo kwa Yohana, nayikuye kwa Rajabu, Mugurusi original. Yego. Naye mubanga mu kwisuzumara. Abamenye bakanasobanukirwa neza ibanga ry'igikoni bahisemo gukoresha kawunga ya Mugurusi tugezweho na Mugurusi Supply Limited ikorera mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyi kawunga ya Mugurusi ukaba uyisanga hose mu gihugu cy'u Rwanda aho usanzwe ugurira ibyo kurya. Mu rwego rwo kwirinda abapirata, banza ugenzure ko kawunga ujyanye ari Mugurusi nyayo, kukirangwa nuko ku mufuka handitseho Mugurusi, ikindi hari udusumba cyamba tubiri kandi hejuru kabaciyemo urudodo rumwe, ku nguni y'umufuka ukasanga ibara ry'icyatsi kibisi. Kawunga ya Mugurusi, ifunguro ryizewe. Shumba baba birutse, ubwo inka zabo ziba ziraje, turazifashe turazishorera turazizana, tuhamagara gitifu w'akagari avanga agiye kohereza abadufasha kuzishorera, turategereza turaheba, duhamagara ribu nawe aratubwira ngo agiye guhavugana na gitifu w'akagari, ibyo bavuganye ntabwo tubizi, ubwo n'inka turazishorera. Samukubita inkoni nyine aho ngaho mu gahanga nibwo yahise agwa hasi, ikota amafaranga barayirukankanye niyo paki y'amandazi, bariruka barambuka bari batatu bajya hakurya. N'abaturage batuye mu karere ka Bugesera mu mirenge ya Gashora, Rweru, Mayange ndetse na Ririma, aho kuri uyu munsi abakubiswe bagahindurwa intere ari abatuye mu gace kazwi nka Nyabagendwa, akaba ari mu murenge wa Ririma. Kuri mikoro za BTN TV barasaba ko bakagombye gutabarwa ngo bitewe nuko bonesherezwa n'aba bashumba barangiza bagahindukira bakanabakubita. Ubwone ni bunini, ubwo buzwi na goronome wewe nyine wabupimye bakabuha agaciro k'ibihumbi 420. Onye bakubisura umuyobozi w'isibo wacu, ubwo nanjye sohotse mu nzu njye kumurwanirira, bakubita amabuye, dore ibuye rimwe rirasimbutse ryari rifashe hano ku mwenda wanjye. Ubwo ngubwo ndaritarutse, nanjye shyiraho akanya ndahamagara, nanjye habe n'umuntu n'umwe wigeze ufata telefone, ndibaza ubundi turi kuva he turi kujya hehe. Bakomeza basaba ko ubuyobozi bwabigiramo uruhare, ba nyirizi nka bakishyuzwa imitungo yabo imaze kononwa, ndetse n'izi nka bakabasaba ko zakororerwa mu biraro. Umwe hegitari ntabwo yatunga inka 100, ahubwo bavuge ngo baragurishije batunga inka imwe, cyane niba byanze bace inka ku musozi rwose, kuko biraturambiye abahinzi. Ibintu mbonye ahangaha, mbona umuntu azajya babona akinyonyombera kugira ngo abe yanatabana na mugenzi we. Ubuyobozi babuhamagaye ntago bwigeze buhagera. Abanyene ko nkamwe abayobozi mwadufasha nyine mukadufasha izo nka, ubu nta muturage ukigira kumbati mu murima. Ni ikibazo ubuyobozi bw'aka karere ka Bugesera buvuga ko butari buzi ariko bugiye gukurikirana. Aha hari ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'aka karere Bwana Mutabazi Richard. Cyane nuko bagira kontakte zabo ikibazo bakababwira. Kugeza ubu ntabwo tubwiye icyakane ngo tubimenye tugafatanya inzego z'umutekano. Abaturage bavuga ko iki kibazo atari bwo bwa mbere kigaragaye, ngo kuko no mu mwaka ushize wa 2024 hari umusaza wo mu murenge wa Rweru wagerageje kwiyama bano bashumba, ngo baramufata baramukubita ndetse aza no kuhatakariza ubuzima. Icyo abaturage basaba ko ibi bintu byakagombye gukumirwa mu maguru mashya. BTN TV mu karere ka Bugesera, Ndindahiro Valence Papi.